Chuti namwe vana mwese dorano kuri Studio Umutware nongeye kubasuhuza. Nigewe singera nkabo bikorwa Freeman turi kuganira muri uyu mwanya. Nkaba ngira ngo mwese mbaye ikaze hano kuri Studio Umutware kandi ngira ngo mbwire nti murakaza neza. Kuri mwebwe mwese kandi mukiza ku nshuro ya mbere ndagira ngo mbabwire nti mwibuke kwiyandikisha. Mukande hano hasi yanditse subscribe, follow, share, like ndetse n'inzogera hariya kugira ngo ibi biganiro dukomeza kubagezaho mubashe guhita mubibona cyane cyane nk'iyo turi kubikora en direct cyangwa se live, kuko turifuza ko mubibona ako kanya kugira ngo muze kandi tuganire tunahuze n'ibiganiro. Sinabyo byone kandi kuri mwebwe mukiza kuri inshuro ya mbere ndetse namwe mumaze kwimenyera igihe cyose ndi hano imbere ya kamera cyangwa se inyuma ya kamera, nje ndi ukuri, nje ndi urukundo kandi nje ndi n'icyizere. Nkaba ngira ngo ibi bibabere igipimo mukoresha mupima aya makuru tubagezaho, ubu bumenyi tubasangiza mubisuzume mwitonze murebe ko biba bifite ishingiro. Ibyo mubona bidafite ishingiro muducyahe cyane cyane mu ruhame nk'ubundi kubabwira mu ruhame, kandi nibyo mubona nanone turi gukora neza mudushyigikire kuko dukeneye imfashanyo zanyu aho muri hose kugira ngo tubashe gukomeza kubagezaho ibi biganiro bitandukanye. Kubw'ibyo rero nkabandi kugira ngo duhite tutangira iki kiganiro cyacu, kubera yuko ni ikiganiro kiremereye kandi gishobora kuba kirekire, ariko buriya ndagerageza kubikatamo uduce dutatu. Uyu munsi turi ku itariki ya 13 Mata 2020. Nkaba ngira ngo twongere tuganire kuri iki cyorezo cya corona virusi ya COVID-19 naho kigeze, ariko cyane cyane ndashaka kuganira kwigerageza ry'umuti bavuga ko ushobora gufasha kurwanya icyo cyorezo witwa trans-sodium crocetinate, rigiye gukorerwa mu Rwanda cyangwa se rishobora no kuba ryatangiye kwakorerwa uyu munsi ndi kubabwira iki kiganiro cyangwa se turi gutegura iki kiganiro. So ibyo ngibyo akaba ari byo nifuza ko tuganira muri uyu mwanya. Ndagira ngo muntege amatwi mwitonze kandi mujye kubigenzura kuko ibi ni ibintu biri seriye mukeneye kwitaho. Mwebwe mwese muri kunyumva, mwebwe mwese mufite ubuyobozi mukeneye kubigenzura, mubirebe neza. Murebe neza kubera ko ubu ni ubuzima bwacu nk'abene gihugu, ubu ni ubuzima bw'abanyarwanda bavandimwe bacu, cyane cyane muri ibi bihe bikomeye turimo byo kwibuka. Uyu munsi rero nkabandi kugira ngo tuganire kuri rigerageza ry'uyu muti witwa trans-sodium crocetinate. Uyu muti ukaba ari umuti wongera umwuka mu mubiri w'umuntu, cyane cyane mu bantu b'abarwayi bikomeye. So hari sosiyete ikora iby'ubushakashatsi kuri kanseri yitwa R.Y.'IHURIRO Pharmaceutical. Iyi sosiyete ikaba ifite icyicaro hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikaba yaratangaje ku itariki ya 29 Werurwe 2020 ko igiye gutangira igerageza ry'umuti wayo wongera umwuka mu barwayi ba corona COVID-19 bari mu Rwanda. Iri gerageza ikarikorera muri sosiyete yayo yamaze gushinga mu Rwanda yitwa R.Y.'IHURIRO Rwanda Ltd. Ibyo ngibyo byavuzwe mu mpera z'ukwezi kwa gatatu kuri televiziyo y'u Rwanda, ndetse n'ibinyamakuru bimwe na bimwe birabyandika mu gihugu cy'u Rwanda nk'ikinyamakuru cyitwa Igihe. So ibyo rero bikaba byaraduteye kwibaza no kugerageza ngo dushishoze ukuntu iyi kompanyi yitwa R.Y.'IHURIRO Pharmaceutical iri hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika igiye gukora iryo gerageza ry'uyu muti uhambaye mu gihugu cy'u Rwanda, aho bafite abandu bake cyane b'iki cyorezo cya COVID-19, wirengagije ibihumbi birenga 500 by'abanyamerika ahangaha uyu munsi bafite icyo cyando
cy'iki cyorezo cya coronavirus COVID-19. Sinabyo byonyine, uyu munsi turi kubategura aya makuru ku itariki ya 13 Mata 2020, nibura abaturage bageze ku 23,023 bamaze gupfa muri Leta Zunze za Amerika zose. Naho uyu munsi wonyine abaturage barenga 1,100 bamaze gupfa. So murumva rero ko ayo makuru yaduteye akantu, n'ubu ngubu aracyari kudutera akantu. Akaba ariyo mpamvu nifuza ko tuyaganira kugira ngo mushishoze banyagihugu, mushishoze bene igihugu, mushishoze abayobozi b'igihugu cy'u Rwanda, cyane cyane mwebwe mufite inshingano zo kurengera abanyarwanda, kubera ko ibi bintu ntabwo ari shyashya. Tubivuze tutabishyize rwose mu matamatama, mu byitondere. So ubwo rero iki kigo cya L.E.A.F, Pharmaceutical, muri ibi bikorwa kiri gushaka gukora cyo gufasha, cyatumye twibajije byinshi ngira ngo rwose mudufashe dusesengurane hamwe. Twaribajije tuti uwo muti watangiye gukorwa ryari? Murabona iki cyorezo cya coronavirus COVID-19 cyamenyekanye bwa mbere mu kwa 11 k'uyu mwaka ushize 2019. Uyu munsi turi mu kwa 4. So murabona harimo amezi 6 gusa. So ntabwo bishoboka ko umuti ushobora gukorwa muri huti ukahita ujya gushyirwa mu bantu mwigerageza. So harimo ibintu bidafashe neza. Turi kumwe? So twarabibeje tuti mbese umuti watangiye gukorwa ryari kugira ngo iyi societe L.E.A.F Pharmaceutical ibifite icyizere ko uyu muti udashobora guhungabanya abanyarwanda, cyane cyane yuko warenze abanyamerika ukaza guhitamo gukora iryo gerageza mu Rwanda. Kandi mu Rwanda nta bantu benshi barwaye icyo cyorezo bahari nkaha muri Amerika cyangwa se mu bindi bihugu byo ku isi. Ako ni akantu ka mbere twibajije. Noneho ubwo ngubwo turongera turanibaza tuti kubundi hari za etape nyinshi, amasosiyete yose akora ubushakashatsi bw'imiti agomba kujyamo imyaka n'imyaka mbere yuko ubwo bushakashatsi bubyara za fruit cyangwa se imbuto. L.E.A.F yakoze ubushakashatsi bwoko ki? Uwo muti ni umuti bwoko ki? Ko L.E.A.F itangiye vuba hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, record cyangwa se kwerekana stage iryo gerageza n'uwo muti wagiye uvumbuka byagenze biti, cyangwa se byavuye hehe, bigana na hehe? Icyo ni ikindi kibazo twibajijeho. Ni ibibazo byinshi twibajije birimo urujijo, kandi tunabona ko harimo ikintu kabisa cy'urunturuntu, cya kindi abanyarwanda bavuga ngo hano haranuka urunturuntu. Ubwo rero murabyumva, twahise natwe dutangira gukora ubushakashatsi. Kuva twamenya ayo makuru, twagiye gukomanga ku nzugi zose. Mwibuke ndababwira inti rubyiruko, namwe mwese mufite ubwenegihugu bwo muri ibi bihugu byose, mushakishe amakuru, mushakishe ubumenyi, cyane cyane ubumenyi bufasha abanyarwanda, ubufasha bwubaka abanyarwanda. Kimwe rero nk'uko nabibabwiye, natwe twagiye kubikora kubera ko ni ibintu bishoboka. So twagiye mu bushakashatsi, tujya gukomanga aho dushobora gukomanga hose, turabaririza, tugerageza kumenya neza ibi ngibi ari ibiki. Ariko ubwo kugira ngo tubashe gukora ubushakashatsi neza, twarabanje turavuga tuti ariko se ubundi twahereye ku mavu n'amavuko y'iyi sosiyete yitwa L.E.A.F Pharmaceutical. Iyi ni sosiyete bwoko ki? Yatangiye gukora gute? Ikorera hehe? Ikora ibiki? Ibintu nk'ibyo.
ikindi cya kabiri twifuje kumenya n'ubuhe bushakashatsi iyi sosiyete ikora, ni ibiki ikorana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mbere y'uko inabizana mu Rwanda. Cya gatatu, imiti yakoze cyangwa se iri gukora ni imiti bwoko ki. Noneho turanibaza tuti ni byiza noneho nimba ihari yageze noneho mu gukora iki cyorezo, cyangwa se yageze mu gukora ku bushakashatsi bujyanye n'iki cyorezo cya COVID-19 gute. So ibyo ni ibibazo bine byatumye biri kutuyobora cyangwa se byatuyoboye mu bushakashatsi tumazemo iminsi turi gukora. Twabonye ubumenyi bwinshi cyane, ubumenyi bwinshi cyane. Uko ukomeza gucukura ni kugenda ubona ubumenyi bwinshi butandukanye, bwinshi butandukanye, burebana n'igihugu cy'u Rwanda, burebana n'amasosiyete y'u Rwanda, burebana n'abayobozi b'igihugu cy'u Rwanda bo mu ntera zitandukanye. Harimo ibintu byinshi bimeze nk'ibyipfundapfunditse muri iyi sosiyete ya L.E.A.F Pharmaceutical, bihuriweho n'ubuyobozi bw'igihugu cy'u Rwanda, abaturage b'Abanyarwanda baba bari mu Rwanda cyangwa se hanze. Bikaba rero byaraduteye amatsiko, bidutera kwitonda kugira ngo turebe neza areba iki tugiye kugwamo, areba iki tugiye kubaganiriza. Namwe mugire inshingano zo kujya kubyishakira kuko birahari, cyane mwebwe bayobozi bo muri RY'IHURIRO bashinzwe iperereza, namwe bayobozi bo muri FDA y'u Rwanda muri gutanga impushya z'igerageza ry'iyi miti ivura cyangwa se ifasha abaturage barwaye icyorezo cya coronavirusi COVID-19. Mufite inshingano mwese zo kurengera Abanyarwanda. Itegeko nshinga rirabisaba, nta nubwo rimwe mwenyine, rirabidusaba twese. Kubw'ibyo rero ndi kubareta aka kanya, ndi kubabwira ntimuzavuge ko mutabyumvise uyu munsi. Turabibabwiye hakiri kare. Mwitondere ibi bintu, mwitondere ubu bushakashatsi mugiye gufungurira abaturage b'u Rwanda bafite icyorezo cya COVID-19 n'abandi batagifite. Mubimenye neza yuko mufite inshingano zo kubarengera. Mwe mwese mubirengaho, kera kabaye, mushobora kubiryozwa. So mbere yuko rero twinjiramo noneho tukajyamo neza, ndabona ari ngombwa ko iki gice cya mbere tugikatira ahangaha, kubera ko bishobora kuza kuba birebire, noneho mukaza kureba agapande ka kabiri. Kuri mwebwe rero mugikurikirana iki kiganiro dutangiye turi kubagezaho kivuga kuri COVID-19 n'umuti witwa trans sodium crocetinate. Bavuga ko ushobora gufasha abafite ubu bwandu bwa coronavirus 19 guhumeka neza. Turagira ngo tubiganireho, tubisesengureho n'isano bifitanye n'isosiyete yitwa R.Y''IHURIRO Pharmaceutical, kuko ariyo iri gushingwa cyangwa se igiye gukora iri gerageza ry'uyu muti ku Banyarwanda. Kuri mwebwe rero mukiza, ndagira ngo nongere mabwire ntimwibuke kwiyandikisha, mukanda hasi handitse subscribe, share, follow, like n'inzogera mu ikande, kugira ngo aya makuru ibiganiro tugiye kubagezaho muze kuhita mubibona ako kanya, kandi muze dusangire ijambo ahangaha. Iyi ni iminsi ikomeye, ni iminsi ikomeye kandi iraza kubarya nimutayitondera. Iraturya twese nitutayitondera. Mbaye mbashimiye, ni jyewe Singira nk'abikorwa Freeman hano kuri Studio Umutware. Turasubira mu kanya.